Kajing pulia na ka gospel bakuit kat kumu Lukas kalenong kabasau kadukot kabalai puwe hadu lai puhenriu. Tiu Jisu ulalet sa Kapernaum kanong ba hakalilea bad ulah hikai kipai ba hakasabat. Kililingwa ya kalukom hikai jungu namar kikitian jungu kidan kabor. Ti hakasinakok ladan uwe ubriu ubasyong ksuit ulak kerkat da kasul bajam. Mekwa ayu nangi ku Jisu Nasaret mewan bat penjat yangi ngatip medeu melong ubaku jong ublay. U Jisu uladu mokting ayaw ksuit sengap jar tomi no na ksuit ulalempat yaw tau breu hakamat jongki bad ulami na klempen mensaw ya waro kilas pala bat kilaya ong paramaki kijat kitin ayu kumkine naba dakabor bat daka iktiar uneu breu ai hukum ya kiksud bat kimi no te kanam u Jisu kalapriang keleng kata kathai ka gospel bakut utrai.